ये तो है ना, कैमरा रोटेट करने का जरूरी नहीं है। हेलो, हमें पे माजुमा कोई नहीं है। जैसी हमें ngomong malu tengah kilo Kuen chin malu tengah kilo देखो bring them on camera ये बार बार ये समझ में रहेगा go live okay naliu comments ngo tami kan confuse imi juwe li hora kamne tisara ini Facebook tenjuma bine confuse imi juwe ame ngoma akun cima citami kan ya ame ngawam saya akun cima saya li hora kamine ali homa songa tikhen thi rai nei hen thi ram li hora kamne poi ma chalung sa siwa li piti on to di son ki thanai ne golung se pen ga su ali babam tam ta dira piti on yo hai bo kui long lun go Facebook live ga wang arong la juna lan ya li discuss ra le me khem thun sana le point bi khan to di son ki ra piti on yo how ma kha so ra piti on yo the gospel to against you sibo no like to kang bo sibo dengam na rabo chiu ngam na rabo si ngam na rabo ngam hina Jesus Christ janga sun di do thun kai thanai piom mai wo mai hina piti on yo no like he kring bo like nge Peligurin tingga, thoi dam do sanju, nego like yang silura piti wanyo, nego peligurin tingga kakeli wahai do ralai, nam thoi kai lo kakai. How gasu kalau ikat tang alitu bukan kakralai, nam kam kamal dam pora piu Jesus Kristus janga su kemo. Amen. Iko ini lum thei lagi, tanai topik kat. Aliu discuss kara kamne lamra kedi piri hai poin sami se sija ali sie kedi piri hai Yesu Kristus ne dem kum jo pana ding khai bo den cham jo wong ba me chinyo hai blam ga liu dina kamne ti ja li topi haum kha songa try thu ga tiong to thun ki we on thanai alain point bi khabo no gang to di thun ki we haga live ga jo viewers no gang to kai phuyom no gang to mathiu to thun ki we ni ri ga mathiu ne tiong ne thedam bi khabo thimi lo is aliu thanai go bayan bam saya Corinthians 1 Corinthians go 15 go 51 52 ga ye pakai ne fuilo in an liu khuga kakung bolat din bowe aliu matthew sai kam lage chudi kanam bo makesi mut khai sai mulut khat mekhit ka khat lungasu aliu lunli mira bowe pelamra makesi mut khai sai kasai mai dung tu halan ma boga piri su khane khadi ali tu pijiu dunli khane bible ne demi bikum ja haibol la keng haisi bible ga lin rapture ti bula keng sali bible ga rang daw lage haisi ka kung bula keng english la keng sra mystery ti we tingong revelation ga ne ali tu pi haibol la keng isra pulai keng ka pam dung kan meditate kam dung kan hai bu mystery si ye chinali right to baga
Christian di sen delo di sera Christian hai tingon tu mulumbo masai pu like ken tu kam lum ka to Christian di we di sera Bible ga rau khai bo like ke hinesi ali tingon like ke nge di bisa li mulum me Bible ga rau khai ba si wong ra boy par ra boy plam ra hai ji tingon like ke nge semai na like ke ma ge di bisa li si senior solo Christian is a question comes sera Christian si tingon like ken tu mulumbo tingon ai pelak ken tu kam lum ka ta li Christian ji kuwe isa Bible le nam bangme du ka ta li Christian ga cha khai ngam lage sira religion ne plamra Bible ne dem si den liu tingon lai ken ga mana san ra we ti we senior Bible ga su je tingon ne pogo opinions pogo mukum pogo mening pogo lungchen panatin raw kana ba kya si Bible ga su je tingon ali to len khai boy isara mai khang kha ne tingon to sine or ali chmaina ali lam ga ali sine ti sera nang e Bible pa ma jo wa daw de ali tingon lam ga ali singam lage khadi ali chmaina aturo inde odo de ali singam lai plamra wa hine gadam po tingon ni ali lam ga khadi plam ga dam khai ba mania hine go purpose plan si pogo like nga so reveal thi we sina ai Christian mai khathuse ago Christian go faith sinelo di sara Bible da mi kum ja ti on like nga so ja ali go faith yong we sina thanai ali rapture lang ai poina den taw khani e plamra klun de mi kum ja kadi piri hai pon di samine ti bisali si anda aina tinga rapture on ra boy Yesus Kristus orang awet itu je, dembam di. Jadi ayat sitinga Bible sih masuk sih je. Nilo di betul sim, dia dulu tu ayat di wah peramba sih makai. Jadi tingon nalung sak aja ministry kamu tingga, masai Bible paham tingga, tu kira. Hai belam ga, sim sanom tingga. Kedipi di hai puan sat sang samine. Kadi tingon kedeme hine si paraba si mana sang menamine tiba sidi. Ai lu tau khai rai thu baga tingon ni online ra balam ga ding khai mi psin lo Bible ga rapture si on rai thura boy rapture sai ne lo the second coming Bible ga poi sara rapture second coming the days of the Lord ti bo ke ne Bible ga ro khai me hai si tu go meaning tam tam me ali liang la ga rapture ti si ma ge the nom bung ze len li lu za liu tingin di tami rabu tiwe hasi second coming on kyum khaga suze rapture on rabu isa rapture si soleno ali Bible ga pom tinga church tungka lenge rapture sailam ali Bible ga pom tinga 7 years pi khalame me 7 years si sin delo Jews tungka ne gospel to reject humi denga suze 7 years si please excuse me call on you phone si hati lo di ma okay ali go kam kete kani mas tabe bunga kain mah speaker kan sima zibi mat hoira selai ke kumbo selai ke wibasi thanai akilong aram ko share pekhan thiwe ni di phasi powen de ma se suiza detail tu dan labi ne senior Bible ga demi usi ali to khoi kedin rabu ne to khoi kedim ami sera ali ku apun hami ne tu sali si jadi ali Christian dong ke ne online rabu rapture second coming se millennium kingdom me or Bible ga na deng khala me sin de lo the new kedi piri ke san bo tingin di ke san bo wah hin ke san wala mi rabu ti buse Bible ga li ngawe
Jadi Bible lam ga nang I netu se excited thirolo. Bible nang pa ma sera tiong lam ga si ma sera Bible lam ga liu agun je ali chinu je ali mai khadi khuingam lagi. Aliu ma songa ali paumdong apostle no kang na Bible ga ro khami si se ali ngawe. Abraham di pa Bible country to ngawe di we. He saw a better country di we pa hai methin ki ga lumam tadi pa hai sang zben mai kun lungam tadi pa hai bo kedi hai situ pa ngawe di we. Paul di ne ye sai mi pinu wi. Ti di ring ba mesin ni leng wi ti za li Bible no. Hai mi do kan de kan bli ko mo excited ti bam lo lam ra Bible ga beliau ni wong rau para pa khana Bible ga su se beliau hai si se si. Bible ga de ro khai mo sin aliu right thubuga aliu rapture lamga discuss ti ma song ye point khadan to hene samaina the mysteries of men samaina aliu to ali roina solo di bese aliu fast ga aliu sima mi sera hai balam ga dem kai sri bande ali wa di ali chin khai sun lage plamra Bible dem mi ne lo ti won ne ali to dam khai besi but kumze pelin kumze dam khai boy di boy isa ali tiong lang ali phim ne khai tiong solo is a trinity god Bible ga phim tinga sinain cham ali phim ga di ali di trinity ba me Bible dem se liang la gara huna ali lungchin ali mi phim di we di English gara hai belam ga den tam sen den khai me soul, spirit, flesh. Di bese Bible ga ding hai me. Sinyo Yesus Kristus di pi rong kyu sin delo ti sara. Right to save our soul. Hai point se di sira we. Ali go soul to save your life Yesus Kristus on kyu we. You sara Yesus Kristus on kyu sin delo. Sara efficient go niaga khaga pui to quicken our spirit to ali huna to kam ring khai lambo ni Bible ga dem sin delo namana san no tibe namana sama sara first Corinthians go to go 14 ga dem chimi pem hai sira tiong lai keng wa khadi singa mage tiong lai keng sira pleng hai ka pang ma lai keng thira boy pa sidi singa mage tibe mana sang mam nu ka sa Jesus Christ no kyu sin delo aligo soul turanra masara aligo huna si manasana le pesemaga nelo alichmi pem corrupted thukmi bo pap ga suja haiba mi pem haisi to kamsal luje kesan bo pem pi khala le nyudi haibla ke hai si to bam ta lage jadi I haiba revelation si I do bu puting thayung hai Bible ga dem se he will give us the glorious body ali Christian ka isar haisi the complete salvation ne hiuna no go lungchen ne pembe hyam pi khala mo ti we isar ali Christian no ka go hopes ne lo Bible dem se nang sai lage ali Christian no sai mage Christian ma no ka di sai mage Bible ne ka sai ba di ne lo simi punga ka sai to ka sai ba di we nang sai ba nai se aligo soul spirit flesh mi pem hupina aligo lungchelang aligo definition at pineke aligo soul sendelo aligo mukum aligo meaning haisi aligo soul English kata masara aligo intellect aligo wills masa aligo emotion haisi ndegan function dibolo haisi aligo soul aligo spirit sendelo fellowship with God tiong to communicate thibo tiong lamga ka lam si nelo aligo spirit sine ali Christian mai khathuse na I ago spirit no go spirit hai born again thi masera padau de ali tiong langa interest bang lage tiong lam ga sidi singam lage to ali to khai khuma nelo rapture on ki lam nai Bible nelo lin ligap tiu na hai napam ka san ma si do mi ra we isara hai to the complete salvation ali ni Bible ga phum tinga first Thessalonians go 5 go to 3 ga ngawe agi manai bo pi khai bo tingo siniu liu to pizu kam sanulo si chizo na liu pum na li huna diwe
English gara your spirit, your soul, your body hai seme. Kadi nali rinting pekhana rapiu Yesu Krista womboga kemobo haju bamlulo. Spirit, souls and body. Bible ga demesin. Hai side complete salvation. Yesu Krista ne aliu leng kam khara leng kiu diusin. Yusara na i Christian nungkang Old Testament, New Testament goli pina hai. Ali Luke 16 go Lazarus nai lung gui pira sama li pakai. Hai si cerat sama ke hai je pecang siak bu baik mi bu Yesus Kristus nak dem lagi. New Testament and Old Testament go different jelo. New Testament kat sama na sakit tinggal pugu soul hai negatif lo. Bible kat ni. Abraham bosom, jisa liang lalan dia dera bo. Abraham go bosom, masera we had to paradise tu kue. Paradise hai, serui di nai paradise hai menati bandi bo. Old Testament ga. Jisa Old Testament go sen dungkang, Old Testament ga tiong tu melum dungkang hai siniu. Sai ki betinga, we bet serui di munga. Peliu lain paradise jisa teliu kai dia bo. Sibu serui di nai paradise si kakak tu pipan ngau. Jadi Bible ni siga apa kai kumin si kelabo. Kesobu sini, peliu kaki bami kai kumin si kelabo. Jadi ali Bible kapim nak. Yesus Kristus sailo niu, we berketiga paradise kiu benai delo. Bible ga Matthew 27 go 51 ga le puisi 51 puisi ngawai. Old Testament ga tiong tu melum lo je sai kimi mung pe hyang ring sul je Jerusalem ga tengole diwe. Jadi simin ka sinde galo. Paradise tu kampang lu je tingin diga mazang tingin diga tu khoi bami bo pli hai. Kisah tu khoi aliu laina New Testament gara paradise hamine. Paradise tingin diga bami ne. Ahang lam paradise hamine. Yesus Kristus ni sibo wim nu kande prison khale. Yesus Kristus wong kira tu khoi mam go prison khale paradise. Old Testament nu kande. Jadi sibo Old Testament hai kenga aliu lungwi piu ni wi ga lungwi piu nai Lazarus bersama lipa bungawe. Sisi siga suza Old Testament go sendunga tu kuipal je tingin ni gam jang khai go. Jisa ali to khai New Testament andelo. Nang is haibaga ali halang ki mage. Bible ne 2 Corinthians go 5 go 8 ga demi bisnelo. Ali pumga ali palu je ali rap yu khala ali tamira to be with the Lord. Bible gali pap ting away. This are Old Testament and New Testament go difference nilo. Ali to khai sai ki tinga ting di tamira boy. Kisa ali ndia to khoi na bo. Ali ma so sai mi nu to khai bli ndia to khoi mam lo. This are they waiting for the new body. Kasame pam to si khoi mam boy to khai. Tidi bli we hiuna sira to be with the Lord. Bible ga demi kunja ting wong hu wo mi boy. Sinong thanai ali hai ali go mi pam the mystery. Ali lam ga ali sima mi sira. Nan samai nana sai mage ali wado di sai mage nan ka sai bane nan sirawe nam pamgan ngo hyuna temple le tanyang kan temple le the second Corinthians go 5 ga dem se ji hai bo tanyang pam ne chika ga hai bo pam kau kimi da di wado di halai ma ba si ali dole na bwe samai na kasiam no kan hai balam ga sima tinga sai mi sai man sai thana sai mi sai ne se ji sai mage samai in thane ni ku ading ni aligo soul ye to khoi sala pha ba ja go soul de ago soul ga ni ye kam nga me inui nga me so hai bu go senses ina sai da din de ga haralo hai ba soul si chimi zai tarabo hai ba soul si ting ni tarabo sini we ka sai pe de chimi zai om tinga pu go chariu si Bible ga de ne even the kido me sai kmi me don tang de pa hai meaning to je pa hai pelung si je Abraham ko request kam we asinam no kang khu ga on je Gospel dengan kelo, hai bam gara piwo mana itu je, pahai. Abraham tu request kamu, semai sai mi je, wah di situ mi, limi kelimi seram, ali tiong tian thira bagai hai, ali Bible para draka hai, ini thana ali ning ting sira bagai me, Bible ni demesin delo, ali Christian nungkang, kedi piri, we are not belong to this world, Bible ali kedi piri mai mangai. Aliu tinggi nam dungkang aliu kedi piri ga hai purpose kali aliu lungwe de gulo non new
puik mi bu kediga gospel sinyo samai na to ran pa khala na le gospel sinyo hiuna ran na le hai siti ali kedi piriga lungam moi ali bible ga hui pitinga bible bang kha pa khala ne Thessalonian go ali ka sai bible ga ne hai bible ba ali thin jan thin piwe Thessalonian go first Thessalonian go madai krisum kerne sinamayo agun bo kahamai kumjiu saimi maidung lamga naliu lung chriu mara aliuniu majibo hai naliu tu pisi khai bowe jisu sailu jiu ring sumi bo tu aliuniu mlumme si chiu jiu petu mulum jiu saimi maidung tu tiwoniu jisu nai puiwon lan ra bowe chibo naliuniu mlumme bible na ngadami bisdelo sorry kesai melam ga mening kebodolo diwe kesai melam ga puinya be tingong to si sai ki mesera tingin ni tamine tingong to si ma sai ki mesera njagalo ali old testament ga hebrew ne siol diwe chmi zai hai belam ga aliu camping be dene dengam lage chmi zai hai na pamalan mage ali revelation ga puyum tinga chmi zai ga bam nukan di khui palan nu je chmi lake of fire ga khalan ra boi diwe last ga hai ba mi zai sidi mai song ga ba that le ti di wi ba mi zai ga khui palan nu je last go bam sin delo lake of fire false prophet bees satan ga bam ga sigal you last olen ra boi si to the days of the lord tingo lizen ti me si olen ra boi sinyo kasai me dung kan lang an lim ning nu je confuse mi to lo diwe sau kumai tingo to si lo sai ki mi dung kan hai pesan wi pa hai kedi halam ki mage ali mulme pa hai ndilam khami bu jisu krista chmi pam thi je kedi pi ga lung ki wasi ali sie jisu krista hai sai lu jiu ring sulano je pakhum dung kan khom boy philo atunia lo I hiuna dara acha hai ara hai nyo tu nya che lage dide you can feel me you can touch me na tu nya ngame na tu singame hai baram basira kesan pem si padolan ni bu jisu krista ta hiu pina ga su je tinging aba mage pai kesan pem ga su ta tingin ni ga mo mo boy isa jisu krista on kula mena si ali di jisu krista kamra boy di bisne lo soul our spirit our store hai pe chansi dolan na ali bai ba phuting mai song ka habugo salvation e tingon alu le kam khai bise jisu krista ni aga bible ga phune khai ra piu pum sek ni re chalanga pum sek ni tingin lamsu nkyubo maza khonai zawjiu sinora boy siga krista ga sai khai mi bo mai dong ring surai ra boy sibo sai ga ring jubam bam nibo aliu to paliuniu tingpoga rapiu to adora kumonga pui khang ra bawe bible ga demis delo tingongo jisu krista ko maza dung kango mekke si mu khaga tiu tinga delo rai thubuga ka saim nung kan suroi ra bawe ka saim nung kan suroi ra bawe ti sara koron thenga demi nikalo ali matthew se ji lage di wese oi kizib de mage ka sai ali matthew sai lage ring bang khana le ni mera we di we to khai o jisu krista ko ne lo ali me he ka khaga na kli mera we nang kli mera we nang sai lage nang tiong to si mai ti sa nang sai lage ngoding on nang lage is very fast bible nem se lightning fast ali kli mera we ka sai nu ka su ba ja wi nu ka na ali arong ze english ga phu tinga wi chawe we will be caught up together diwe ke saim nu kana ali tron lo je ali rapiu to ali adora tara we diwe phai si to the rapture di dum se this rapture si second coming ma song ra boy rapture hai millennium kingdom ma song ra boy si the rapture si right to go tingong go calendar ga form thinga rapture na I to phai ke din ra bo ne bible dem se jisu krista ne dem san syak khaba me bible ga Thessalonian go 2 go 5 go 1 gadane sinamai dung yo pating pun sinde do paralo chibo na likhu ga rau khaira be gain hae plamra ra phiu on ra bo time sira
ka agamaniu jenom bo kumju one wahina kamju agi manai bame English ga puye people will speak of peace kedi biriga jenu ma tha enjoy kamje haibala kingdom ga bum mo kimiro diwe Yesu Kristus demasi kat miu tibusi haji Bible ga puye they and you diwe they diwe new zra to sik mam no ka diwe you tisra new zra to sim no ka diwe Bible ga puye me diga isa we mi leng hasira Yesu Kristus jeno ra ti ma bo hase parambali puye sra zra to sik mam no ka wa di wa do di ting di pi loi mara kamje wa do di samai na ha mara kamje tiu sam nyu je nawa kinga kamje Sadom Gomora king kan tingong tua lain patami bo cara tingong tua thau patami bo hai kemuan ga kedi piri go enjoyment kedi piri go luni ne phuik mi bun tinga bum mongkira beti bo hai situ rapture ti hanga dumam je hai tu de rapture ti dumam je peting pun i na liu kwa deng khaira rau khaira begai hai na liu siba me bible gan de go ro phek ma bon lo ye bible ga study kaum tinga bible ga pikhan ro khem me ya Bible gan de go hello Jesus Christ aliu Matthew ga phine ke Matthew go 24 ga Jesus Christ kum ga ne Jesus Christ ku an de gum ni lo Jesus Christ ku chala interesting thibo Jesus Christ ne po kum du ga ding khai bla ke question sim ni we answer sim ba na pi khai we Jerusalem temple ha mera bulam ga pa ding khai now only आपको science in the law, but the KPA. Could he be in the lawyer law, the lawyer law, Tibusi? But answer to way. Aliutane, Hybo, Facebook and Aliu, no Tanage, Plamra, Prophet Daniel go, Ezekiel go, Jeremiah go, Isaiah go, prophecy, Pekan of Homtinga, times, God's calendars, exacting one wahina. Pihak mi bame sina Bible na damam sindelo na liura poen si bame ye na liu ku adan ra pageng hai di na poen si bama na ye to phai sima mi thera Bible jibam talo sumilo di we jibam de delo hipi na ga spiritual ga jibam ka to jibam sumilo di we ali jichan jib de ma ge Bible na damam si ye na liu ku ga wong ra bo parabo ye dan ra pageng hai na liu si bame Second Thessalonians 5 go pelamra naliu katami wana dumage naliu ko bim na dunge you are the day of life you are the day of you are the son of you are the nang kabim na dunge you are the son of light you are the son of day Bible dem se kabim na dunge new katami na new puen siba me diwe na Bible wado di pama me sana de ga puen sel Christian khatil na Bible kham pama me sana de ga puen sel Church tabanali ring lage Christian tibjanali ring lage Jesus Christ tak di pi o kibjelo sorry Bible pama sana dengan selo silage jadi God's calendar everything perfect Jesus Christ wong kirabo pa silent rabo talu ji wong kilan rabo ne do mazana le everything tingo calendar ga pekhana ro khale mi the quaira we are in the time of sign ale Christian nunga message poen sa chan sami bu ne Bible the message lo nawa kin kamira boy kedi the perilous time tingo to sita mera bo kedi piri the sense lung sa mera bo kedi piri ko politics lung sa mera bo kedi piri ko chalyam mera bo wa south mera bo tingo la to chkhon ta mera bo chmai chpi tan mera bo tingo go knowledge man kedi piri go knowledge ne phui mera bo this perilous time Bible ga Timothy ga ding khai me je but pui pedis khon ta mi ne kedi piri to lung sa mai thi mera bo hai bon si ka kum bo mera bo ali second thousand ne go tu ga ne you online ga new meaning go bodolo tingo kyo la ga ning go bodolo diwe right to ga ne ka fallen away apostasy diwe ali Bible ga pui tinga mai hi ne mlum ga so se kau kyumine mlum ga so khin kyumine she say the son of perdition should be revealed son of perdition antichrist is it hai si wong ma thinga I wong kyu la ga diwe dia hai wong kyu ma so nga rapture wong kyumira rapture is any time sine wong kyu ra to khai ali
nsoi nai ma na ni ma kama tekum khan ya ma ali wasita mini pala kedi piri hai poem phuip tinga exactly bible na dem mo sign wa hina si paloi mini isa ali khuga revelation ngom tinga tribulation time omi sera hai sera seri sang seri bu nomi ra boy hai especially for Jewish people ali church dung kan lai ma ge gentile dung kan lai ma gentile dung kan ta mul dung kan to rap sa galu ta mi ra boy idi hai bore chap ga nang e talu mami dung ka hai seri bu si bible ga li Revelation 6 to 19 ali phiong tinga be hyana tingong go judgment kedi piri ka ora bsia li go we sine bible Thessalonian go sekki go menyi go ski go de delo sai tingong ni ali to pulum pum daura kada khai bo mage ne tu atu tingong ni pulum pum daura to kada mage chudi ali ra pyu jisu krista pen ga su zurimbo dolura lenge haisgi tingong kawi be tingong e bible ne atum lum mam da they are already just because they don't believe it, they reject the gospel, they reject the salvation chidi atum lum da ka hina kring be dora boy sina in a little ago lum pom pira le ikdi pion ki mai ran rong ki we tidi bible ga dumi bine lo Timothy go second Timothy go tu go prophet ga dumi bine lo God is desire to save all men. I hai mai hin to ran rolling hai agu machune diwe. Bible prompting. But we have to come to the knowledge of truth. Knowledge of truth nilo. Tingong laki. Tingong laki alu kam mazibu. Si mame sera ali go religion ali to ranu lage. Ali ni was juga. Sharas tabamdi ali to ranu lage. But the Bible when you know the truth will set you free. The truth is Bible kapke. The truth is my word. Tingong go like ke. Sine Peter ga demi sine lo. Oh, tingong hai palung thenge ti ni lu kai ba. Timo ke. Pa ma za zong ki mi ra we palam ra. Tingong hai mai to di pi hami ni mage. Not willing to perish. Not willing anyone to be perish. Mai ka di pi hami ni mage. Ti de pandem se mai hi na to pi repent ti lu za zuri madal ra lai ba hai pichune ri we. Sina tingong hai ali to ne juga lung salo ti ba li si sirawe Bible dem se Roman go techa go sendina kyoro khoi pana pyu pamli ka ta di masya ma je ali to ran na lai ba phi khai bo nang thane kedi piri ga wadao di kedi piri ha mara kam je kedi piri hai mi pmo dao di sai mara kam je kedi piri hai no go kam poi ma chang nang kedi piri go lung chen phung mi thera nang i san sa ma thera bo sine efficient ga dem ka jibam no ka sumilo ye puen hai naomi ne puen hai haomi ne susulo dibe dia to sulo tilo hupinalam sulo di bali hupinalam ga Bible ne demasi delo ali to kedi piri ngang kamane ti mage wa hina kamra ba ti Bible first seek the kingdom of God no wa hina kam ti ga right to ga tingong go song ga di do tingong go chong ga di na bu kam ji be sipi lo di be Bible ne bu song ga di ne lo Corinthians 14:17 api hu chen ni bu ma tha ba hu pi na ga phui ba ma si tingong go chong ga di hai si to ali phu rai lo di we chin ta nai puan hai puan theng hami ma ira deng kalam tung tu dem ma zara lai kam mai puan hai 40 minute kami ni okay this is the last ga conclusion dilo nang I hai tingong ni ali to phukum je peleng kal da khai boy kedi pe tu sa khai je sai mi ha mi ti mo be mai song ka ha bu go rin ting hai tingong na li lein dam khai ma me hai si do nang I Bible dem si nami pungak bam tinang dora na sai mi thau ka slami ni Bible na nami punga tin ka kam khai be phi je be khanang dora boy nang sai mi sen de kang ra lui kang wa de kang la ti di whatever you have done in your body hai tu Bible dem se you will receive reward nang na pumga hai be pumga nang na ting khai kami bu kam khai mi be khang sin nang dora boy alin ting khai mi si chini Bible ga last ga ye Bible khai pa ha lo je khen ti loi ra kam ne Luke 21 go 34 ga Luke 21:34 ga
Jangan kau Bible deh. Fui zoom apa ini? 34 ka. Kini kai. Kedin si jubam lo, haibo kering tingga, melong tubo, melong sabo, kadi haibo rinting lay menang bo siniu, pumi tulo, haji tingong gu warning si ciu maksai sibo ting make siniu, netu tetak kumju, manong miraboe, pelamra hai si kedi piri, babam hi nanga, mai hi nangkuga, pamiraboe. Kedin si jubam lo, si cuju hai kumbo hina pasai, samai na piu masonga cangam lura leng, puan macang kekeng tiu jubam lo. This is the only way out. Hai rene ali tiong kuga, tiong lai jangga meri rap sindelo. Kedi piri go enjoyment, kedi piri go ali tiong tu sik maban lunga tapi ali lumba mesai. Bible dene nego hiuna hai kedi piri pe hyana ding hyala ge plan mai song ga hiuna hai ti gon bu kun plan gan dang boy eternal wa daw di halan labo wa daw di silent labo aliu tingin yom tinga spiritual world ma ge this is a real physical real world kedi piri so kedi piri kam dali on na boy kedi piri brahmara aliu mai song ga bu tingin di gali lu na boy sino aliu kedi piri lu mam tinga kedien silu lo ning ting silu lo haga dem msinelo warning ti bomse kring tinga mulong tibo mulong sabo khade haiborin ting leng manambo siniu pumi dulo haira ali ngau mania sira halan mira boi ti ngau ma mania siniu ting thei leng ti we ali ngau mania si phiang ha mira boi ngau ma mania si wa do di halan la ge ndelo spiritual things e haleng jenga ne manang si je lungu lo ke khain thi bam lo khun si bam lo tingong wang kulan apsi nang isi bam me nthana go topic mai I halan na si ti di bible dan I raw khalan ap ge hai na liu on rabo parabo ni phiang si me ti we bible ya phuip ti si si phiang na ali bible pam nu kan phai ke din bam mi we khun bam mi we ke di pi ri ga li lung chen hai ke na chmai ha mi we tu we ne kong sa ke di pi ri ga hai pon ha mi si hai ba ke di pi ri ga chi hiu na me kai mi ke di pi ri phiang ha mi ali ke di pi ri ga ndi go pe bam lo ali hiu na ra nu ma sera bible dem si kana mo rom tinga the tu ka hanga the tu yo atum po sa mi khalo atu ka save this my pure way sibun ka save dia khuga pa mi ra ti we mai song ka brin tingo mi ra we di tingo hai ba lum pum sa li tu pi khara ma ge ali to ran ale on ki we iklun de mi bsi ye to save our soul to quicken our spirit ali go spirit to piring so le and give us a new body without the silent abo hai si nan tingo to lama sai ki mi ta de na sai na ha so ma ge nan ring ma ro mi sai ga tingo to lama sai ga na sai so la ting thang ji su kus na lung sa ma mi ra we king khai me to ma thi to thun ki we cha lai ke ding kha ni de puan di thang kham mi ne ago topic di ni si bom ta la ge ti di ni king la lo phui la lo to khoi hai ali lai puan ke kong bu ne wa ka kina di tran la ge Jesus is the only way the truth and the life wa ka tam wa hai sinio to khoi ra Jesus Christa ti bam no ka pa sai ku no ke di pi ri ga pan de mam jong ki mi ra we ti on la ken kha de ra la ge pa de mam jong ki mi ra we sinio ali hai bam tam ja pangam tam ta di ali ku destination khale delo tingin di ali ke di pi ali ngam tam tadi ali bam tam de ali bam ra khale ali piu khale ali go krim go krim ting go purpose khale eternal life sinio ali to koi pun paka khabam tinga yes bible de mi kumje ali tingong khu abam bu relationship hasi tan sabam khai da de son to koi de mana dyam mi bu nthai ni song sa ne pa de mana dyam mi ra bu na khat mana bi na khai na bu sa ali de kam sa man lo ali tingong le jengan de kam sa man lo ali di agami ministry kam oh hindi si ma ge mai di maram tab tinga kung chang kung ti di oh hai si tingong chamai na lung sai mai khad pi ha mi ni ma ti si ma ta di wal ma ta di ma tan je li di kam mu sin ali pengam ga
tingong menyiu khai je kam ma dung kang hai ma thiu tin kam ngam kam se si za li phi jeng hai tingong pi khai mi ra boi nai king khai ma dung kang ma thiu ri ga tingong ni thadam pi khai thimi lo to khoi koloi baga aloi bgo billion years uncountable years ali poi ma dina kha discuss sila ne khen ma thiu le yi khen thiu ne to khoi loi ra ma so poi ma chan long sa si bo ali pi tingong do di son ki we ne go lai ken de mi be kum jra pi tingong yo tingong na piu ke di pi re ga chamai na len thiu jiu ali len zeng ga su sri jiu mangam jiu hai bo ke di pi re ga pa zai long jiu mai dung kan yu nui min jiu pha min jiu wa hi na li na sri ra mangam ra bo sai ra bo ping ra pe hyang na na phong lu jra pi tingong yo no go ring ting the sun bo the life of righteousness, eternal life. Di wana li kwa pi khan di sun ki we. Nana ding ki mi bo sira pi wa do di kam halanga ge. Wa hi na to thuira bo ra pi ti wong yo. No go like ke de mi ko na mai khad pi ha mi ni ma ge ra pi ti wong yo. Na mai hi da ran ro le na chune. Tanai anam nam dung kang in no kung wa chi si nam dung kang ra pi ti wong yo. Pon bam ga na tin na ngam thiu zu ra pi ti wong no go like ke kam ji bo. The two account is repeating on you. Lung am rale. No go lung set up in peak and repeating on you. My catrip is a play lung news repeating on you. Regret you printing a my catrip lung had repeating on. The high poem bambatinga. No go my song have a lung said. No go my song have one in things. And namna don't come cook a tina, a sick and all my teeth repeat on the peak. Now on Kulam Ali, my heinous Sanuibo, my tirole, now to them Kalo Kakalo. Can I free Madunka, and son and Adi Philam Dunka, I will message us repeating on you, Peligorinting change relay, Peligorinting to come Kalikale, the Oya Peligorinting or life purpose, now you be the Simpson Hello. None of the Danko purpose, life purpose repeating on P. Simpson Hello. Can I keep Medunka, then go toy them a limb and rapid on Picano. The to this soon you come up when we will pick up Zingasu. Wahinang kong kambal dampo rapiu Jesus Christ tayo na zangga sa kemo amen. Matthew to 20 king mo king kai. Matthew na riga tiwon yo thadam kai bo timilo pasai tiwon si sara aliu. Katamla ngada li discuss silane tanera. Pone themina ga na matha kai mine Matthew to 20